O te whaatalo whātu I lau whaafonga anga I lenei tai au alo maia o talafo ala Radio Samoa. I tala tamua, e leo iai sa mawhauwhau o le malo I le taimi nei e muli ia au se tālia ma le whaasao na whaatau o vei. O le tapu au se tālia na whailo mai ana nafi. Ua le to e whaatau inai whale o loa lai ti vei, ma o le ana o whale talavai e whaatau wai. O lona winga o le amu o mia le pepa talavai. O se whaai unga o lo au ngō fie ma lango le taitai o le National Christopher Laxon, ma lona manatu e le o sa o tu la fono o lo o fe whaatau wa iai veipi to tonu o New Zealand. I whaamau ngai to tonu lava ia na o New Zealand. I tau sanga le imamau atu na whaamau inai le pa u o le whai numero o tangata tau mawhata pa ai le aso. Peita I wa whaatupula ia le whai numero o tangata suia nga I vaping nicotine-based products ma o lo o mafuli lava lea I tupulanga talavou. O whanawa o ngai wasenga se fulu, lea ua maua fo I whaamau maunga. Ua maua lunga atu le whai numero nai lo tangata mātutu e New Zealand. E tā ngofia le vei. I le sauai o le whaai unga au se tālia na nafi, na whai maiaima le minista o le soifua malo loina Dr. Aisha Verrill, o le vei pea o ngā lea fisoa soani I tangata e tu uai laula tapaa, ma ele o mawhaiona mo motu I le taimi nei a o a ngā I le malo e sui tu la fono. Ele I umalava o so whainga whaia whaavaveawa leo tau la I le Community Pasifika. O langona ia o nisi o taitai Pasifika, ai mai se lava I le ainga Pasifika na langa I leo I le lima I le vaveao lua vai aso tāluai. Ma ua fesiling ia I nei, le moni o le whaato e senga le malo na whaia I le lua tau sanga tāluai, o na o so whainga nei po o dawn rates. O le na ave esea whaamalo si mai lona ainga I leo whaapea sui o le immigration na New Zealand, e whaapea o le tamae ngā lue o se kāmuta. Reporti le News Hub, le fefefe o le whanau to a wha a o au tilo mai ai le tamai le taimi na ave ese mai ai lo lato ainga. Ua whai mai ai male li ilo I o lo tu mo le ainga, ua lea o ngā le whaato ese ngā le malo sa whai. Ai mai le sui pāle mia o ia fo I o lo tu mai le tofi pāle mia I le taimi neia o to ese ai le li pāle mia, Carmel Sepuloni, e le mo o mia le toe la langa mai le immigration o langona, na ui mua ai tangata Pasifika o na o so whainga whaia whaavaveao nei. A o iai le nei mata upu I le lisia Sepuloni, o le afo iwa whaatonu le minista o le immigration Michael Wood le immigration, o so o se o so whainga whaapene ia mo o mia le ioe mua iai o le whaaululu le immigration. Ma ue talafou, se fulu walu isi o so whainga whaia whaavaveao le immigration I totonu o le tasi tausanga ualu, ma o le to o whao tangata Pasifika, a o le isi uma vaenga o tangata Asia. Ua oni whaamaumaunga wa whaamau ni elfina ngalo o le ali ilo ia e le o umalava. O lo mawhanawhana lava le minista o le vaenga o whaamaumaunga po le statistics e au sia lava le iwa se fulu pasene o le mawalunga o tangata Itali mai le tusinga I ngō le nei tausanga. O Deborah Russell whaato ato fia le tofinga I le amatanga o le tausanga nei, na sauno ai a o le iyo o le taimi a amatai le tusinga I ngō. E whaama vae pe ale au sia le iwa se fulu pasene o pepa whaatum o le tusinga I ngō. O lea ena o le valu se fulu wono pasene le mawalunga wo o iai. Ma ina ua toe tuli loa le News Hub ana nafi pau le tali o le minista o lo o tau mawhai malosi a maua le iwa sefulu pasene. E o mai le tai ona nafi toi titi wha tesi 5 miliona tangata wa umon wha atumu pepa o le tusinga I ngua. O le so le aso muli o lo o whiawa I ele au whai ngā luenga I tua I le telo nuu. E se inu una a fia I lo longa le e wha ato ata apunia I le wha ai unga o le masina fau. O le aso ata e au le avanoa muli e wha atumu e whesilo o le tusinga I ngua whaia online. A o le itu uina mai le final notice. To a tele ainga tu waina to tongi pei meni o mō kesi o le nei tausanga wha atusa I le taimi lava le nei o le tausanga wha atu a umatu. La talata I le luas fulu wafe pei meni tu waina to tongi, ma e luas fulu wono pasene ualua I lunga wha atusa I le luafe lua. Ua sa waima reporti o le tau whailangona I tangata o le alu I lunga o tului, ma le tau ngata o le soifuanga o iei nei pe a fua, o se tasi leo tu pe alu e tele na wha mua e a inga. E se mai totongi o fale, e wha apia fo i totongi o no ngā tupe mo ta avale po o car loans leo walu I lunga le tolu te siono pasene, le telo arrears. Ua whai mai eima se tasi o tangata sue, e ono wha awa waipea I masina o iluma. Matala muli, e le o lava se taimi e whai ai fetu una inga a fale ta avale po o car dealers a ngā I suinga o le clean car discount scheme le malo. To e lua masina loa ia suinga o le awha I TTI rebates po o tupe nei olo o maue tangata whaatau ta avale, pe a whaatau li ta avale e yei tu a inga le hybrid. E le ngato le whai TTI le a iei fo I suinga e le to e mauaini se rebates o lo o maue le taimi nei.
Ai mo te avale te lele a fiel si o manga. O leo le alu I lunga le tau la tau te totongia. O ni swinga wala I titi tele le taimi o tu umai le malo. Ona o le e tele lava ina o atu I le lua masina fa atali le te avale e oka mai Japani. O lona winga, e tau nu umai loa ai ua le toi maua male rebate ma o le atu e tau sa ili fo I le isi tupe e fa atupe ai. Reporti a leitio a New Zealand, o lo talo sanga I se tasi o fale te avale. O le tolu, fa, o le ono masina lava le periota, sa ta tawana tu umai ai le o le lua. Tala na o le nei tai au, manuia le aso.